Selam барыңызға да. Сейчас включим прямой эфир в Instagram. Бисмилла. Так, что-то случилось. Бисмилла. Заново. Барызға сәлем. Всем привет. Итак, присоединяемся. Ждали. О, сәлем. Ижевар, сәлем. Барызға поня сәлем. А еще пообщаемся. Итак, пока немножко подождем. Пусть добавится, көбісі күтелердір. Әлләрігіз нешек? Как? Карантин, самоизоляция как проходит? Кімдер қойсаяқларда? Дерейлер, ял өтесіз ме? Үйде отырасыз ма? Ну, конечно, желательно үйде отырыға. Барыңызға да. Ғайлар білән, туғандар білән, көп кіші жиылмыша ғана. Барызға сәлем, кімдер Стул сегодня поменял, стул другой, но опять-таки свистит. Так, кішілер. Мен бір ішті яулда, екінші ішті ішлейм. Үйреге тұру келем. Шуңа ауылға да қойдың кетіп болмайды, ауылда ғана яутар едім кімді, көп кіші кібік. Біз ішті болғаштың шақарда. Кімдер үйде отырмайлар. Сәлем. Айдар, сам Гвальдолиный, сәлем. Ну, әйдәгіз кіші жиыла. Башлап жібәрек концертімізді. Башта енді тағы да кімдер яңа қошылды, барызға қойнар сәлем. Всем большой привет. Хәлләр ибет, Аллаға шүкір. Самоизоляция ибет кіра өтті. Күндер матур, құяшлы. Сізнекі де ибет өтәдір деп ойлайбыз. Бүгін после первого концерта бик отзывлар көп болды, көп кіші яғадан сұрап yazды, даже көршілер язалар, қошан тағын концерт болады, балкондардан шығып тыңдағандар еді. Шуңа біз әзірлендік, енді тағы да бір концерт. Бүгінгі концертта я постараюсь в основном екінші жыларға өзімнің репертуардан, һәм де енді Башқартстанның репертуарынан да болашақ жырлар. Теге концерттағы жырлар почти что қабатланбай, 1-2 жыл максимум қабатланыр. Но мұнда көбісі яңа кішілер да болар бүгін. Бірнеше жер жылағаннан соң оннан тағын оралашып олар спокойно ғана, әзірәк жылынып. Бүгін күн суық, бір күнде 5 градус еді концерт қылғанда, бүгін әлі тышта 3 градус суық, 3 градус жылы енді, то есть. Шуңа мен бүгін шапкалар виш кидім, üşümәскә. 4-й подъезд, 5-й этаж. Кімдердер мені қарайлар уже инстаграмда қарап, іздейлер менің балконны. Хәзер жер того, что шыққан жеттерсіз, сейчас услышите. Я знаю, что здесь и русские есть. Всем привет, кто добавляется. Ну, давайте начнем. Баштап жибәрик. Хочу начать с песни не со своего репертуара. Бір артистның жары ол, бик матур жыр. Ассаламу алейкум деген айдак. Баштап жибәрик. Всех поприветствуем. Біздің Матур ТВ тоже тут подсоединились. Сәлем, коллеги. Баларға сәлем. Жикаларен сілгітәбіз ме? Сілгітәбіз Алла берсі Айнур. Әйдәгіз әлі, поехали. Башлап жібәрік концертіні. Ассаламу алейкум деген жыр білән. Поехали.
Ondan önce kurşularını поприветствуем после песни как же. Uçraşıp bir udarolar ömrünün dizekleri dik kuşlaşıp mizgelleri özeler üzeklerine Esselamu aleyküm birimiz kaynar selam sizden bizge nasip olsun ve aleyküm esselam Esselamu aleyküm birimiz kaynar selam sizden bizge nasip olsun ve aleyküm esselam Olsun elimizin jırlarının imatları Sizni sağınıp yarak yoldan Bağlaklanıp kaytarmaz Esselamu aleyküm birimiz kaynar selam Sizden bizge nasip olsun ve aleyküm esselam Esselamu aleyküm birimiz kaynar selam Sizden bizge nasip olsun ve aleyküm esselam Квартира двигается. Меня квартира наша режиссера хотя на балконе играет. Хотя ребята, Аллах шукр. Dışta kişiler yürüyor. Yüreklerde yeşevlerden yeşevgeli solmasın. Jırlaşıp bir utlar olar dik sangası bulmasın Esselamu aleyküm birimiz kaynar selam Sizlerimizge nasip olsun ve aleyküm esselam Esselamu aleyküm birimiz kaynar selam Sizlerimizge nasip olsun ve aleyküm esselam Selam, o Kozan'dan selam Ramiz Birimiz kaynar selam Sizden bizge nasip olsun ve aleyküm esselam Sizden bizge nasip olsun ve aleyküm esselam Sizden bizge nasip olsun ve aleyküm esselam Девушки, привет! Assalamu alaikum barazgada. Kaynar selamlar, hürmetli dostlar, hürmetli подписчиклар. Ну я хазыр поздороваюсь как по традиции с соседями, көрші-адамдар білен. Хайырлы кеш, hürmetli көршілер. Добрый вечер, дорогие наши соседи. Рад поприветствовать вас на втором концерте в прямом эфире в Instagram. Кімдер іштен қойдып келе, кімдер гулять ете, кімдер концерт қораға келген. Әйдәгіз шығыз, біз біргелеп, жырлағыз қошылып. Bu samoizolyatsiya kunlarin birgalab ko'ngil ochib, jirlashib o'tkarik. Aydag'iz televizorlardan ketib, azrak yoldik. Bugungi kunda ko'pgina artistlar prямой efirda, no haligi vaqtda mingina, shunga ko'ra aydag'iz qo'shiling'iz, qorag'iz, tinglag'iz, bizning bilan birga bo'ling'iz. Hurmatli ko'rishlar, меня час потерпите, кому не нравится. Кому нравится, давайте подпевайте, birgalab jirlashib yoldik, hurmatli do'stlar. Kimlar ishda qo'ygan, kimlar o'rg'an. Кушать готовили под твои песни. Ой, рахмат. Ага. Так, оңнадым бұғай кем екен. Всем привет, сенен қошыдағы домдағы. Всем привет. Или пока еще только выходит соседний дом. 112 квартира. Слушай, соседи, кушеляр. У меня 111. Соттым квартираны. Ой, рахмат. Ага, оңнадым Лилия Анваровна. Рахмет, хурметли дуслар. Ну, Миринда Буган что-то волнуюсь. В тот день волновался, но сразу волнение пропало, как начал концерт, сразу ничек китті, потом по ритму хорошо. Буган нық суық, жел тышта, шума мейтем кішілер шығыр мекен. Ну, главный прямой эфирда кішілер бар. Айдагыз сіздің білек керек, тегі тышта кіші яз болса да. Балконларда яз, но оста кішілер көп ерелер.
наверное, шул концертка чыккандар инде, потому что безнең даже в группе дома писали объявление, то что концерт в это время. Эдегез башта я хочу сейчас исполнить несколько песен, те, которые просили на том прямом эфире. Теге прямой эфирда безнең күп кенә җырларны сораганнар иде. Мин аларны бүген җырлыйм дидем. Обещал, җырлыйм. Һәм киләсе җыр үземнең репертуардан бу бүтән парларга багышланган җыр. Парлы яшәү күңелле дигән җыр. Әйдәгез әле җырларны тыңлап алыгыз. Erişin gidip kondum yanındağı dalağım sağıştı geri bəxitkine gidirgisiz tanıdan ömür şavla yıllarday aşkını bağan ile yeşlik yazıları gödüm ile bugünü bulmayırdan Yüzlerinin aldığını bize kapıladı tire yaknın Oğlağısı mağdur gitsin bulsam idi hakkılım Ömer şavla yıllarday aşkını bağan iken Yeşlik yazıları gözüm ile bugünü bulmayırdan yazıları gödüm ile bugünü bulmayırlar Тоже все снимают мында Кемдер тышта йөреп игез ава кел жылынабыз Tanıyandan selam. Ömür alsın üsküyüne tabiatın şavından Parağızı yuvatmağız ayrılın tavanıdan Ömür şavla yıllarday aşkını bağan ile Yeşlik yazıları gödüm ile bugünü bulmayırdan Ömür şavla yıllarday aşkını bağan diye Yeşlik yazıları gödüm ile bugünü bulmayırdan Yeşlik yazıları gödüm ile bugünü bulmayırdan Зур рахмәт. Кемнәр яңара килгән, хәерле кич, хөрмәтле күршеләр, фатипләр. Кемнәр балконнарга чыккан, барыгызга да кайнар сәлам. Всем привет. Әйдәгез концертка килегез. Главное, не кучкуйтесь. Кемдер тәзәдән генә тыңлый. Молодцы, хөрмәтле дуслар, әйдәгез әле. Мин инде, кто на улице слушает параллельно в Instagram, говорю, шуңа күрә кемнәр можете анда кирип карарга. Да, поздравим. Попозже я поздравлю, Аллах бирса. Я знаю, я хотел уже поздравить. Хөрмәтле дуслар, мин Instagramда шилеп барам, шуңа күрә әзрәк булып перерыв между песнями ярамы. Бүзәктән, о, сәлам, Айдар, коллега. Усман Ташлыдан ук. Нурия апа, аңладым. Ай, Нурия апа, все, аңладым.
Барызга кайнар сәламнәр. Кемдер мине белә, барызга кайнар сәлам. Анда яннарыгызда утырса мине белгән кешеләр, тоже сәлам әйтегез барысына да. Запрос җибәрәләр. Попозже что кушып алырмын бер-ике кешене. Ну, әйдәгез, пока мин бер кызып киткәндә тагын да җырлап алабыз. Волгоград даже. Волгоградтан сәлам. Гафурларның да якында гына аха безнең, наверное, Лилия Патан дип язганнар именно как раз ай. Безнең тышта да көтүп торалар. Шуңа күрә давайте бер җырлабыз, анда тагын да бер сөйләшеп тә алырбыз әле. Әгәр тамак барызга да кайнар сәлам. Бу инде мин бер сөйләшеп алайык әле теге җырлаганчы. Настроениялар әйбәтләнеп китте. Безнең теге Аллага шөкер, безнең Башкортстан Республикасында ширләүчеләр әз диделәр. Шуңа күрә карантинны бик озакка сузмаска җыйналар. Әкренләп бәлки эшкә дә чыгырбыз. Еще юлны да ачтылар. Хәзер машинада йөрергә ярый диделәр. Әле справка белән генә йөри идек. Сәлам, коллегалар, сәлам. Флюза по Волгоградтан все аңладым. ВКонтакте обычно языша идек, Флюза по аңладым. Миңа нәрсә дип язганнар, я там не успел, по WhatsApp написали, не успел увидеть. Динар вроде не писал. Шараннар сәлам. Зарима ападан сәлам. Аха аңладым, Зарима апаның апасы икән аңладым. Барызга кайнар сәламнар. Әкренләп кешеләр җыела Инстаграмда. Ну, хөрмәтле әйдәгез, бер язгы җыр булсын әле. Сандугачлар, кышлар кайта, шуңа күрә бергәләп әзрәк яз хисләрен тагын да туйдырык. Аха. Ну, можно, да, меня тут спрашивают, да, можно, давай, напиши, если получится, сделаем. Давай после песни только, чтобы я во время песни, а то кайбер ниләре комментарийлар күрми калам җыр вакытында. Бер көнне да мин после эфира пересмотрел все. Оказывается, мин күп кенә комментарийлар күрмәгәнмен. Ике фронтка эшлибез тышкаларында да. Әйдәгез, җырлыйбыз әле. Споем бергәләп Сандугач оясы үрдем дигән җыр. Sayraşalar bağlamadan Sandugaç ıyası ürdüm senin için canımdan Sandugaç kay ıyası düzdürüp sayrı Sigen yarı ışık bilgen ıyasın anım aktay Sandugaç kay ıyası düzdürüp sayrı Şırlarından ürüp suyun ağzına Kıyerinde her şahsinin bulsun diyet nazına Sandugaç kay ıyası düzdürüp sayrı Sigen yarı ışık bilgen ıyasın anım aktay Sandugaç kay ıyası düzdürüp sayrı Şırlarımda, bunlarımda, sözlerimde nazlına Siyevengde sizdirmisen, sizdirsen ağzına Sandugaç kay ıyası, düzdürün sayrı Sigen yarı ışık bilgen, ıyasın anım aktay Sandugaç kay ıyası, düzdürün sayrı
kızlar yığılganlarında böyle kişine kızlar yürüyorlar. Buna kimler zrительler көбәйдәгез, давайте покажу, kimler күрмәй. Bir gün о, Динар, привет, рәхмәт зур итеп. Это наш двор. Монда тегендә торалар әзрәк тыңлап. Здесь она маленькие девочки йөриләр гулять итеп. И против дома на скамейках начали потихоньку собираться. Тырышалар. Шараннар сәлам барысада. Тегендә балконнарда да кешеләр күренә, но незаметно да телефоннан күренмәй. Бunda koyam. Şaranlarga koyna selam. Şaranlar күп килгәннәр, күп җыелганнар икән концертка шараннар. Хәзер су гына ичеп алабыз да, сөешеп кенә алам да бунда. Аннан тагын да җырларбыз. Бүген бик ишетми, нормаль уже. Икәү бергә булганда бүген җырламыйм инде. Шуңа гафу итегез, бер көнне җырладык. Тагын bir концерт булачак, ансында җырлармын обязательно. Аны бүген кабатламыйбыз уже. Бүген мен шуңа күрә парлы яшә күңелле дигәне булдылар, похожий җырлар. Шуңа ул җыр булды. Ну, хәзер давайте бер киләсе җыр, ул барса бергән җыр, минем репертуардан түгел, ул Салат Фәхретдинов репертуардан иде. Мин инде Элвин Грейның минусына башкарырга уйлыйм. Аны строчлар да бар иде. Үзем дә бүген җырларга уйлаган идем. Озна кайдан да койнар сәлам. Ой, рәхмәт зур итеп. Уфтанма җырын. Әйдәгез әле. Экраннар артында сез дә кушылып җырлашып утырыгыз. Безнең кемнәр тышта, тоже кемнәр балконнарда, әйдәгез кушылып җырлагыз. Уфтанма җыры. Әйдәгез әле, поехали, киттек.
bastlanmayacak rekliye sakınlar dostlar. Görüşüler. Ну, таких соседей. Зор рахмат, игътибарыгыз үшін. Кімдер üşüген, әзірәк жылынып алыгыз. Кімдер балкондарда тора, можете согреться. 1-2 минут поболтаем қазір. Біздің да көп коньяклардан қошылалар әкірінеп. Молодцы. Көршілерге, көршілер нормально, оңылар мұнда тыңдайлар, рахатланып. Мұнда басам барса, татарлар бет енді біздің, редко руслар. Дәрі татарлар бар, конечно, татарша оңнамағандар. Но жырларын оңайлар. Рок-н-ролл жи. Міне, біздің мұнда коллегалар да язалар. Кто-то смотрит, кімді қарайлар біздің инстаграмда, біздің концерт қойғанда қарайлар, молодцы. Конечно, нәрсе телевизор артында енді ол сериалларығыз, наверное, всем уже надоели. Уже көп кіна кинолар қобыттында қорап шықтық енді. Шуға әзірәк сізні де развлечь, өзімізге де әзірәк вақытны өткәрі үшін. Волгоградта абрикослар, алыча цвет, алыча абрикос мен яратам. Скоро к вам придет, Алла берса бізге де келсен енді. Концерт видеоға, бұл сторис мы обязательно сохраним. Прямой эфир сохраним, обязательно можете пересмотреть. Меня отдельно еще камераға түсірілі, но если зараз, кстати, избитмесе, там аккумулятор вырубается, бір күнгісі 20 минуттан соңган, я потом только узнал, что он выключился, оказывается. Ну, әйдәгіз әлі бір әкірін салмаққа жыр жырлайбыз. Бұл жырны менің оқытушым бір күні сұраған еді, Зәбира yazған еді, ялғыз ағаштың жырлары деп. Үлкен өштегілер бұл жырны білелердір. Постараемся әйбат еттіріп жырларға. Çünkü тышта қиынырақ жырларға ол. Yazışалар. WhatsApp'ta да көп етіп сообщение жазалар, шуңа көрә мен и туда откликаюсь. Қойнар су шығарып қойған едім, 10 минут назад, горячий кипяток еді, а уже ол почти холодный. Коньяк где спрятал, Коньяк в надежном месте, никто не найдет. Мында. Шарпан айтам, ішіп шықмадым, олай өлегін мағызда. Ну, қырмадыстар, айдағыз сізге ялғыз ағаш жыры. Кімдері біле қошылып жылашып отырығыз қойындардан. Оны бір күнде жырладым ол жырны. Бүгін я одну только медленно пою, потому что медленно на улице петь очень тяжело, холодно. Бір күнде жырладым ол жырны. Сегодня я вот сейчас как раз другую медленную песню пою. Тоже заказывали. Если что, следующий концертта олайбыса еще жырны повторим. Ну, айдағыз кеттік. Ялғыз ағаш. Постараемся вас не подвести. Поехали. Срочно бар еді. Ялғыз ағаш. Биік тау башында, алым қаршынында, көп ғасырлар шаулай бір ағаш. Tuğan şah